E mina kāna, kai whakawā he mi tau maunu o Ngāti Porou me Ngaitahu ki te kōkuhu i ngā tikanga atāua te Māori ki te kōti matua teitei rawa o Aotearoa. Te kaumāri matau a tau maunu e mahi ana i te kōti ārohe, hei kai whakawā, nāna e nei pito kōrero i tuku kia Jack Tame o Q&A i nā kua nei. The first aspect would be recognising that tikanga and te reo is part of the two founding cultures of New Zealand, Aotearoa, and it has a valuable place in our legal system, and it's had a valuable place in our legal history as well. The other aspect to that concern or that question would be to simply recognise that people do come from different starting points. Mo te roanga atu o tēnei ui tēnā mātaki atu i te hōtaka o Q&A, hei te haurua i te iwa i tēnei pō.